Dobar dan, dragi moji prijatelji, i dobrodošli ponovo u ovaj moj kanal. Evo, prije svega prvo da izrazim svoju zabrinutost za naše prijatelje gori u Zagrebu. Ovo im definitivno nije trebalo. Evo, u ovim teškim vremenima i čudnim vremenima, po nekima i posljednjim vremenima, po kršćanskoj mitologiji i dogmi. Sve od jedan put, držite se ljudi, ne znam šta bi vam drugo rekao. Stvarno bi sad bilo vrlo teško pomiriti ove dvije situacije, a to je sad ta društvena izoliranost i koju, evo, vidimo sada iz prve ruke šta nam u nas sve još donosi, osim evo neke osobne nervoze i činjenice da moramo biti zatvoreni u kući. Dakle, evo, ljudima u Zagrebu i svima gori koji čeka noć neizvjesna, evo, da će Bog sve što valja, mislim da je sad najgore prošlo, da možete biti mirni. Evo, svako vam dobro i Bog vam da sreće i zdravlje. A evo, sad ćemo preći na ovu drugu temu i glavnu temu ovoga posta, a to je naš slavni, kako ga nazvaše svi ovi biografi po Hrvatskoj, književnik, publicista, aktivista, pjesnik, čudo, nagrađivani, višestruki, slavni naš Ante Tomić. Jel? Evo, ja s tim čovjekom odavno imam, ajmo reći, problema ne s njime, nego sa skupinom koje ono pripada i ekipi koje pripada i načinom na koji oni odrađuju stvari i sve to skupa. Vrlo često ih prozivam, HND, često prozivam i Juricu Pavičića, i Stankovića, i Šprajca i sve te naše odličnike medijske, pa među njima ipak perjanica je Tomić, rijetko viđen idiot, kojemu je eto upriličena i ta nesretna kanta kao nikome do sada. Sve što su ljudi doživljavali, o svemu su pisali, svak se doživljava na razne načine, ali evo, i ta nesretna kanta, nema da obrana takve stvari, naravno, ali nekako je znakovita. Njega čovjek udrija pleskom, njega prolaz gazi autom ili gađa limunom, nego eto, nekako mu je da do znanja gdje pripada ta njegova ideologija, način rada i sva ta ekipa oko njega zajedno. Konkretan povod je njegov najnoviji uradak na Jutarnjem listu, naravno štampan, koji je vezan uz vezan je uz slobodu, ajmo reći, uz slobodu izražavanja i problem globalista sa internetom, jer se tamo evo ispostavlja da svak može ipak reći šta misli. Znači, po njegovom radi se o nezaustavljivoj pošasti, jeli? Ne znam kako bi rekao, znači, najviše mu smeta, naravno, slobodna misao nas, desničara, pod navodnike i konzervativaca, jel? Znači, od početka njegovoga rada, smetala mu je ta desna opcija, konzervativna opcija, taj domoljubni zanos, ta borba Hrvata za samostalnošću. Njemu je bilo ugodno u Jugoslaviji i evo, nekako mu je krivo i frustriran je zato što to nije opstalo. I evo, Bog mu je dao mogućnost da je vrlo dobro plaćen i da od toga živi šta piše. Tako da, evo, ipak razlikuje se od ovih koji pokušavaju preko tih društvenih mreža nešto reći
utoliko što njegove nebuloze i idiotizmi se ipak plaćaju, jel? Znači, evo, otprilike uvijek ista šema. Desničari su sirovi, glupi, neuki, retardirani, ništa ne razume, vjeruju u Boga i to je glupo vjerovati u neku silu da će ti pomoći oko nekih stvari, jer tu je znanost da ti pomogne, tu već svak zna. Evolucija odradila svoje, spustila jednoga majmuna i da nam mogućnost da piše u slobodnoj Dalmaciji, a ovi ostali majmuni dalje su osuđeni na višanje po granama. Što je neobično za evoluciju, da je samo jednu vrstu majmuna spustila sa grana. Dakle, evo ga, u tom članku, naravno, pridjevi mu dobro idu i talentirani čovjek, nema tu se riječ reći. I zna lipo uredi i smišno to sve bude, i on to su priču zavrti na jedan zgodan način koji paše ovim ljevičarima, oni svršavaju na te njegove priče jer je duhovit. Međutim, kad ogolite te njegove tekstove i bilo čije druge tekstove od ovih u mainstream medijima, kad ih ogolite od tih pridjeva i njihove glupe ideologije i zamjeranja nekoj drugoj ideologiji, njihovu ideologiju, onda ne ostaje ništa. Ništa tu nema. Ništa tu pametno nema, ništa čovjek nije rekao. Nikakvih argumenata, nikakvih činjenica, šta je ko reka, s čime se on to ne slaže, točno i tako. U ovoj priči, naravno, evo, živjela Kina, Kinezi su majstori, Amerikanci su idioti jer su birali idiota za predsjednika, Trump je glup i rasista i sad on spominje Kinu uporno, a to nije baš lipo. Kod ovoga virusa spominje je to Wuhan virus, kineski virus, a evo ljevičari poput Tomića se ljute i nije im to drago, jel? Nisu imali problema iz početka s time, kao ni CNN, ni CNBC, ni New York Times, ni Washington Post, svi su oni vikali Wuhan virus, kineski virus, bla bla. Međutim, kad su Kinezi odlučili malo upriti, zapriti da će prestati davati lov, onda su ti mediji naglo krenuli ploču i pod pritiskom politike, naravno. Evo, sad je to nepopularno, ne smije se nazvati to kineski virus, sad je to COVID-19, da bi opravdali rasizam oko takve izjave i povezivanja Kine sa tim virusom, onda su se čak potrudili, pa postoje inicijative da se španjolska gripa preimenuje, da ne bude više španjolska gripa jer je to rasizam, pa će je nazvati nekako drugčije, da će njoj neki broj to. It's ok, u to ime Ante Tomić u dišpet, stavlja sam očale, Ray-Ban, to su američke očale, nisu kineske, nisu ruske, i zapaljiću doma sa američkim upaljačem, svima nama dragim. Zipašom koji nije ni kineski, nije ni ruski, nego američki. Ne zato što ja obožavam te Amerikance, nego evo, ipak su oni primjer slobodnog svijeta i nama koji smo živjeli u socijalizmu nedostižni nekakav uzor kako je sve slobode čovjeku trebaju biti dostupne i kako bi mi svi htjeli živjeti. Evo, Kinezi su se sitili, pa su nakon Tiananmen Square-a, kojega niko ne spominje, pa tako ni Tomić, odluči malo smekšati taj svoj socijalizam i od tog momenta oni su se kao otvorili prema svijetu, ali to su napravili na način da su ekonomski se otvorili, a ideološki su ostali isti. Znači, prema svome narodu se ponašaju kao je bilo koji otkačeni komunistički tiranin, bilo da je to Stalin, bilo da je to Tito, Čaušesku ili ovi idioti, sve jedno. Znači, Kina se je otvorila svijetu i uspostavila trgovinske odnose i nametnila nikad zapamćeni, mogu to slobodno tako kazati, monopol na razne stvari, na mnoge stvari. Eto ga, znači Tomić, nakon što je uveo nas u tu temu interneta i društvenih mreža koje dopuštaju ljudima poput mene da mogu izraziti neke svoje misli, jer je medijski prostor okupiran davno od
radikalnih ljevičara i plaćen od tipova kao šta je Soros i njegov Open Society Foundation. To se već zna, već od 1993. godine naši medijski predstavnici idu na razne seminare diljem Europe gdje uče načine na koji moraju prezentirati vijesti i na što treba obraćati pozornost, na posebice na tu progresivnu ideju multikulturalizma i tih otvorenih granica i to. Tako da to pljucanje po Trumpu je popularno među ljevičarima i eto ga, jednostavno nešto što traje uzastopno i čak su sad ovi koronavirus uspjeli zavrtiti na način da ispadaju Ameri krivi. Znači, glupa, idiotska, bolesna teza da su Amerikanci zarazili Kinu je opasna teza. Prvi ju izreka predsjednik Kine, znači to nije nekakva bezveze teorija zavjera, nego je stajalište kineskog predsjednika i to je opasno. Na to se ne smije pristati. Znači, mi ne smijemo vjerovati Kinezima, jer Kinezi u Kini vlada komunistička partija i sve je podređeno željama i volji velikog vođe. Ono čega svijet nije svjestan, a to je da postoji i unutarnja borba u Kini između dvije frakcije, sadašnjeg predsjednika i ovih što hoće biti. Takozvana crna i bijela strana, o kojoj se malo zna i o kojoj Ante Tomić naravno niti istražuje, niti išta zna, pa on ne može oko toga ništa ni kazati. Ali evo, i dio je i to razloga zašto trenutni predsjednik Kine mora upravljati čvrstom rukom i nametati te kineske komunističke šeme svima nama. Evo, nakon tih njegovih Tomićevih, mislim, uvodnih primjedbi i pridjeva koje uputija nama koji nemamo priliku pisati kao on i izrazi svoje mišljenje, jedina dva čovjeka koje je zapravo spomenuo i dvije osobe koje je konkretno spomenuo, to su admiral Domazet Loša i predsjednik Trump. Naravno, za admirala Lošu je rekao da je bivši špion, nije ga nazva admiral, Trumpa je nazva Trump, šta je normalno, ok. Međutim, evo, i tu možemo vidjeti tu njegovu bolesnu obsesiju sa desnim svjetonazorom. Gdje eto, čovjeka kao što je admiral Lošo, volili ga vi ili ne i mislili vi o njemu šta god vi želite, ipak čovjek koji ima iza sebe nešto i evo, ne treba ga svesti na puku razinu teorije zavjera i čovjeka koji ništa ne razumije. Još pogotovo ako te proziva Ante Tomić, čovjek koji je završio vojnu školu u Zagrebu, onda poslije toga išao u Zadar završiti neku filozofiju na hrvatski način. I onda to posebno boli. Dakle, Ante Tomić je zadnji lik koji je bio admiral Domazetu Loši, mora nešto govoriti, jer u hijerarhiji i da je ostala ona Jugoslavija, Lošo bija Lošo, a Ante Tomić bija idiot. Ka šta i je. Sad je korisni idiot, tako da dobro živi od toga. I prima nemile novce za to šta radi. Nakon svega šta je napisao, nije rekao ništa, samo je htio naglasiti da su desničari glupi sirovi idioti koji ništa ne razume, a ja kažem obrnuto da su ljevičari glupi sirovi idioti koji ništa ne razume i njima pripada Ante Tomić. I to svojim kolumnama dokazuje iz dana u dan, tako da evo, svak može se potruditi pročitati te njegove brljazgare ili gluposti. Na kraju tog svog uratka, naravno, ide nama Tomić preporuči štivo koje bi mi trebali kao desničari pročitati. Zanimljivo, Krleža, što nam preporuča Krležu, mogu još i razumjeti. Kad domaći je kao neki čovjek, pa ajmo vidjeti šta je to
domaći ljevičarski intelektualac, ono, ima za reći ta doba, jel? Ali da nam predlaže nekog Pamuka i nekog Oza, Orhan Pamuk, to je jedan turski pisac, vidite, ok, on je tamo popularan i jak, čak je Nobelova nagrada je u pitanju, hoće li mu je dati i nominiranje i to. Međutim, pogađate, naravno, radi se o čovjeku koji je ljevičarski stavova, socijalista i koji u svom životu, evo, ne znam, eto, bio aktivista ljevičarski i poznat je najviše kroz njegovu želju da nekako približi tu ideju islamske, turske i evropske i da naznači mogućnost suživota i bla bla, šta je jednostavno uvod u ovu multikulturalnu priču koju svjedočimo u Europi. Dakle, nisam neki sada kritičar, nisam čitao ništa od tog Pamuka i ne mogu puno o njemu govoriti, ali evo, išao sam ga baš provjeriti da vidim zašto ga preporučuje ti Tomić. I nemojte ga čitati, nemojte to šta pametno naučiti od toga. I druga osoba koju on preporuča, to je taj Amos Oz, Izraelac, čovjek, eto, i on ima nesretno djetinjstvo, ubila mu se mati, onda je odrastao u kibucu. Ako ne znate, kibuci, to su one njihove zajednice u Izraelu, kao neke komune, pa onda tamo žive socijalisti, tamo pokupe te socijalističke ideje koje, ajmo reći, što se tiče njih doli, i nije toliko loše, ti ljudima treba mir. Međutim, ta izraelsko-palestinska priča je krivo božena među nama zapadnjacima, pa onda mi to baš i ne razumijemo previše. Međutim, eto ga, i taj Ozon je bio, politički je bio angažirani pisac, isto tako, aktivista. Prvo je bio laborist, ljevičar i to, i onda nisu ti laboristi izraelski bili dovoljno lijevo, pa onda prešao u Merec, to je stranka jedna izraelska, ljevičarska i zelena, znači zeleni i ljevičari, socijalisti se spojili, kućeš bolje, ono, kombinacije luđe. I on je sad prešao tamo, eto, mislim, šta da kažem, sad bi ja trebao, eto, čitat te autore koje mi preporuča Tomić. Mislim, dio ovu dvojicu iskopao, ja to ne razumijem, kako nije sitio se, ne znam, šta ja znam, Kundere ili Solženjicina, na primjer, njega je mogao preporučiti. Arhipelag Gulag je dobro štivo za te naše nove indoktrinirane socijaliste da malo vide kako to sve skupa izgleda. I na primjer Salman Rushdie isto, vrlo, vrlo kvalitetan pisac islamske tematike, znači sotonski stihovi i to su njega skoro kostali života, tako da, evo, mogao je i to preporučiti. Međutim, nije. Tomić je sam skoro u lektiri, ne znam, možda čak i je, tako da ta priča je posebno gadljiva i blesava. Tako da, te naše domaće perjanice, pisane riječi više stvarno iritiraju svakoga normalnoga, a pogotovo nas konzervativce i desničare, zato što evo, već se u društvu pretpostavlja čim kažeš desničar da je to nešto jednostavno nacista, fašista koji ništa ne razumije, ništa ne čita i ništa ne zna. To je čovjek koji ga treba zaobilaziti u širokom luku i po mogućnosti, ne znam, otrova zatvoriti, otvori Goli otok i tamo nas pozatvariti. To nam govore ljudi koji su majstori prevare, majstori laži. Nevjerovatno je što su oni radili i u našem, ajmo reći, mekom socijalizmu.
kako ga oni to vole nazvati. Ni Rusi nikad nisu za sebe rekli da su komunizam, nego uvijek su rekli da su socijalizam koji teži komunizmu i uvijek su naglašavali kako još nisu došli do stadija komunizma, ali teže tome. I Kinezi tvrde isto da nisu komunizam, nego da su socijalizam. Mekši oblik komunizma, jel, socijalizam. Tako da kad je Ante Tomić socijalista, progresivac, otkajčeni kaže da si desničar, onda je to smišno, jel? I ne treba znači zapravo ništa i ne znači ništa, jer on pripada skupini otkačenjaka koji ništa ne razume i samo se bave ideologijom. Za njih su argumenti, brojke, znanstvene činjenice, strani pojam, ništa to ne razume, a najviše se pozivaju upravo na te stvari. Najviše se pozivaju na slobodu govora, upravo su oni ti kojima smeta, evo sad i internet, oni bi ga narađe ukinuli i k tome se ide, by the way. Znači mi ćemo ostati bez slobode govora na internetu i na YouTubeu i na Facebooku i na Twitteru. Dakle, taj globalizam će nama dokinuti to pravo i Ante Tomić će i dalje služiti tome vragu i toj sotonističkoj skupini socijalista kojima je ta nesretna petokraka simbol. Ljudi malo značaja predavaju tim simbolima, simboli su bitni, petokraka je pentagram, pentagram je simbol, ako nije bitan zašto je prisutan bilo koji. Tako da evo ga, živimo u svijetu gdje je petokraka prihvaćen simbol, mada je pobila preko 100 milijuna ljudi diljem svijeta. Kukasti križ nije i slažem se, ne treba ni biti. Evo, na isti način na koji se odnosimo prema ta dva simbola, na isti način moramo trpiti i elitu i stupove društva, da nam preko osoba kao što je Ante Tomić lomi kičmu i da nas pri tom živcira i da nam ide na živce. Za kraj bi htio poručiti samo ministru branitelja Tomi Medvedu, doktoru Hermanu Vukušiću, psihijatru, i ministru obrane Damiru Krstičeviću, da su oni ti koji bi trebali Anti Tomiću, koji pokazati da griješi, smiriti ga i ne dopustiti mu da vječito, konstantno i non stop vriđa sve što mi jesmo i sve za što smo se mi borili, a na što se ova trojica koje sam spomenuo vječito pozivaju kada staju u zaštitu načelnu nas, branitelja Domovinskog rata i svega onoga što se događalo tih dana i godina. Dakle, eto ga. Ljudi, di god stignete, nemojte gledati televiziju, di god imate priliku, nemojte čitati tiskovine gdje pišu likovi poput Ante Tomića. Neobično je da on i dalje prima plaću, obzirom da Slobodna Dalmacija i te njihove tiskovine imaju tiraž od 200 brojeva, ko to više kupuje, niko, ali oni dalje imaju ogromne plaće, pitajmo se zašto i odakle stiže taj novac. I ako ništa, evo ga, podržite mene s onim doli, kažu bitno je onaj like, stisnite ti like, i evo ga, proširite riječ da je Ante Tomić ljevičarski idiot, a da mi nismo. Mi smo desničari, ok. Tako da, evo, osim radikalne desnice, o tome ćemo drugi put, jer idioti poput Ante Tomića ne razumiju razliku između radikalne desnice i desnice, oni to sve podrazumijevaju pod isto. Evo, kod svojih, to jest kod ovih svojih ljevičara, ne vide problem. Nema radikalne ljevice, postoji samo ljevica, koja je ok. Dakle, eto ga. Živjeli mi, doli Ante Tomić, Bog mu da sreće i zdravlja, Zagrepčani, držite mi se, evo, ako šta treba, da ćemo ruke nekako, mada su nas, evo, zatočili. Eto ga, uživajte i vidimo se. Bog.